Pozdrav svima i dobrodošli u prvo pucanje ove godine. Prije svega ispričavam se Orionu što nemam njihovu onu jaknu, malo sam se puno nabildo pa nestanem u jaknu. Uglavnom danas radimo F1 pucnjeve, to je snimamo F1 pucnjeve. Ovaj video ću podijeliti u dva dijela, bit će prvi dio, drugi dio, tako da danas ćete vidjeti neke stvari, u idućem klipu ćete vidjeti nešto drugo i tamo poslije poslije 5.12. možete očekivati pucnjeve F2, F3, šta ćemo sad već tamo svašta snimiti. Prije svega obvezno lajkujte ovaj video zato što je ovo prvi video pucanja, tako da like ovaj video ako želite drugi dio. 1000 lajkova ide drugi dio. I naravno bacite dole subscribe. U svakom slučaju video će funkcionirati tako što ću pokazati šta danas pucamo, govorit ću vam šta sad pucamo i onda ćemo to probati, testirati da vidimo šta je kako je. Evo ljudi, u današnjem klipu rokamo znači Mini Commandos, Mega Bomb, Crackling Magnum, onda ove žabice, mini, onda Dancing Bullet, Terror i za sami kraj ćemo probati bengalke Flash. Danas ljudi koristimo ovaj Brenner po prvi put, tako da vidjet ćemo da li je dobar ili nije dobar, tako da vidjet ćemo. Znači ljudi, sad ćemo probati Mini Commandosa, da vidimo kako ove godine roka Mini Commandis. Jebi ga. Dobro, zapalilo se sve. Pravo fina, lagana petardica za F1 razred, fino malo pucketa i tako. Ništa ljudi, sad ćemo da probamo Crackling Magnum, da vidimo kako Crackling Magnum radi ove godine. A bogat. To se otvori i nešto ispadne. To nisam ni provalio, to sam tek sad skužio. Uglavnom, ja malo snimam uvijek na uzvišenom, a uglavnom otvore se fino kutice i fino pukne i fino. Nije loš za F1. Kuli. Sad je ljudi na testu došao Mega Bomb, znači sad ćete vidjeti kako se, znači ovo je jače od Megatrona, 100%. Znači samo slušajte ovo. Jeste čuli? Hoćete još jedno? Sad smo ih uzeli malo više pa da vidimo kako će da bude. Nije loše. Sad probavamo mini žabice, tako da sad ćemo probati mini žabice da vidimo kako ove rade. Ove su, mislim, isto žabice, samo su malo manje od onih, tako da sad ćemo da probamo da li je to otprilike isti zvuk ili ima neke kao razlike da su one glasnije. Sad ćemo otprilike to nekako da probamo, da testiramo. Ajde da probamo. Pa iskreno da, one su malo nešto glasnije, nisu nešto puno glasnije, ali nešto su malo glasnije. Ništa ljudi, sad ćemo probati ovo isto kao i malo prije, imamo ih puna onak vrećica i sad ćemo da probamo malo od sve odjednom da bacimo da vidimo kako će ovo da pukne. Pa evo vidiš, ovako kad ih ima više onda su veoma sličnog zvuka, malo jesu one kao glasnije, ali iskreno puno je zabavnije kad pucate jednu pod jednu, ovako kad ih puknete sve odjednom, meni iskreno i nije nešto zanimljivo. Ništa ljudi, sad ćemo da probamo dva terora da vidimo da li je to stvarno teror ili je horor. Ništa ljudi, ajde sad ćemo ih probati, znači okrenuo sam ih kako sam ih okrenuo, valjda će se dobro izvrtiti. Ajde da vidimo šta će da se izvrti. Po dobro, mislim, cool stvarčica vam sada ih zapalite puno više, bilo bi dosta zanimljivo, može se reći. Evo ga ljudi, sad ćemo probati dva Dancing Bulleta, tako da sad ćemo da testiramo ovo. Ništa ljudi, idemo da testiramo Dancing Bullet. Ok, zapalila se su oba dva, sad kad me pogodi ugla. Ali iskreno, ovo je meni fascinantno kako se to tako okrene točno na ovu špicu, da to tako radi. Iskreno, ovo je meni fascinantno kao zapravo kako ljudi ovo rade. Nije mi toliko fascinantno kao wow, kako dobri zvrkovi. Mislim, cool je, ali brate, kako to oni naprave da se tako okrene, ja stvarno ne znam. I posljednja ljudi stvar za današnji video, znači Bengal Flash, imamo zeleni, bijeli i crveni. Danas ćemo probati, što je ovo? Piše zeleni, bijeli, crveni, a imamo crveni, zeleni, crveni. Orion, ste u redu? U svakom slučaju imamo flasheve, sad ćemo njih da testiramo, zapalit ćemo sva 3 komada ako uspijemo odmah iz prve. Ništa ljudi, evo ja ću sad probat zapaliti sva 3, teško da ću uspjeti, ali ću probat. Ajmo, 3, 4 sad. Mislim da sam uspio, bar se nadam.
ali ako ništa, bar će ovo drugo. Jebi ga, ovo blješi, ovo trebate gledati ako možete. Svaka čast ako možete. Sad nekako dolazi ono baš boja malo do izražaja, da se vidi pogotovo crvena. I evo ga, polako završava. Ko napiše u komentarima hashtag uspio, znači uspio ovog odgleda do kraja. E vidite, ovako kad gori, kako bi bili 100% sigurni da je sve ovdje ugašeno, sam šutnute ovako nogom i to se sve ugasi. A to je to što se tiče pucnjeva. Kontate, znači za ovu video gotov. Znači ako hoćeš gledati još, čekaj drugi. Tako da, hvala puno na gledanju. Hvala puno svima što ste gledali ovaj video. Lajkujte ga, subscribeujte se dole, napišite kako vam se sviđa ovo što smo danas koristili. Naravno ovo je F1 kategorija, sve dole linkove imate dole od Oriona u opisu, tako da obavezno posjetite. I naravno posjetite moje linkove kad ste već dole. I obavezno ostavite like na ovaj video, subscribeujte se i vidimo se u sljedećem videu. Ajde, čao!